oleme punktis K10. Paus. Meie ees kuskil 90 meetrit vastase kontakt. On seal neid palju või? Hetkel nägime ühte. Kus see kulla on? Oodake, stopp. Liigume. Eve, sa oled viimane mees, jah? Nägi kuskil tee peal kedagi. Sealist, paremal. Tagasi! Kataan, tulge! Liigu ees tänasa! Liigu vaata tull! Liigu tagasi! Siin on! Liigu tagasi! Vaatan! Liigu! Vaata, vaat! Tõmbun tagasi! Viimane kape! Rullime välja, siis rullime välja! We took that forest up. Nice. Nüüd said raisk. Viimane. Vastased on otsa ees. Tolles hoones seal ja vasakul mäe otsas ka. Okei, selge sai. Ready? Minge Aleksisega kaasa. Vaadake, kas te saate midagi kuradi mõjutada. Vaata, sa otsa ees, kus see betooni uks on seal üleval. Yep. First room's clear. Move it up. Sinine! Seal on sinine. That dude's dead. Let's go. Kus see? Sniper. Anyone in that room is dead.
Hit. Hit, hit, hit. Michael! Последник силы. Just pile the frags in there. Do you have frag? No, I just used my last brownie. He's right behind this. They've gone that way, they've gone that way a bit. They're on the right. Давайте, пошли! Животно! Все, просадил его, быстро! Paned Nadja, pane siin. See on puhas. Tulge sisse. Taganurgas. Oranž. Mida? Ei ole veel vaata. See on puhas. Puhas! Прикрой! Палами! На горе сидел! Kiisa, tuot kukkoa talvota alaspäin. Sinne me saadaan mennä. Ha? Sinne me saadaan mennä. Meitä saadaan. Viikingud, lähme vasakult siit selle huijaga tagasi. Okei. Ma olen sinna poole läinud. Kontakt!
ma ei tea. Sain! Kas oli tulisel? Get wrecked. Ära nüüd Maicel mööda laseme. Ma tean. Tee tigel-vigel. Kuule, see võtab välja ju. Snaiper silla peal. See rist, kus me hommikul olime. No täpselt. Nice. Võta hitt vastu! 10 euri! Kuulge, üks sai kindlalt pihta. Sa said pihta! Tegelikult ma lasin talle täpselt sinna ju. Aitäh! Ei lehvitas ainult, ta liivis. Sai... See vend äkki. Mine koju! Kõva? Seal on kuulik ka sees. Jah. Oh, palju ülikits. Kuule, kas minu oma töötab? Pole patareisid, see ei käi lahti enam ju. Vaata, kas sa näed kuskil mägede peal kedagi. Mine hästi magama. Järelikult võtavad mäe otsas on rohelised. Kuidas said, Maicel? Kolm tükki! Sai! Jos sä oot nyt Kukkulalle, mä oon susta suoraan oikealla. Снимай его нахуй отсюда. По правой стороне горы, что?
ебаный. Блять, шустрик, блять, заяц. Здесь прямо! Тянем! Левее! Пустой! Стой! Блять. Ай-яй-яй. Левата, бля! Где? По струе? Проверим, насколько он крепкий. Ну ладно. Есть! Прямо! Аккуратно оператора не убейте. Ого. По ногам хуять, если попадешь. Одного снял спереди. Проходят, не захуярите. Ветки не пробить! Справа кто ебашит? Справа, вперед! Сейчас!